Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hoy! Ha! Nabayag ba't ngaminan nga? Saan ko nga pinakita? Dito kotsek. Nawanak tinakam ko manong nemi di bigla na tan nga nagsardeng imbag na ipaigid ko na naisadag iti may isang waiting shed. Agawid akon, itinayta nga malam, mani po diti obisina. Dimsagak manong nemi kit pinadas ko nga kinita no anyo nga tat perdina no amok nga kabaylan. Idita adamang ko nga griring nga cellphone iti waiting shed. Ngayon mahumit ti tao. Ngayon madanabati nga wait ang cellphone manong name iti waiting shed na pangko inala agriring. Sinong bata? Hello? No sa sino ko man nga nakaala ka na nga o cellphone ko, please. Isublim ko ma. Ikang gatigong ko na. Nangina na nga cellphone, nangingina na iti nagyan na. Ilinaon dito nga cellphone, please. Please, please, please. Hello, api di ka goni? Nabigla ka eh. Cellphone mo na ito eh. Uwan cellphone ko na ito. Diyan ka mo no, sa inyo nakalipata ko no, nakaregregak. Please, importante kanyak na gitilanaon na. Mabaling ka din nga sublim kanyak. Magtandak ititak kalagong ko na. Hayam mo ka di. Nagdito yung waiting shed nga nakabatyam. Naira na nga nagbulog na ito yung kotsek. Kat na Ito dumsaga, magkita nga agriring ni cellphone mo. Mabaling nga din nga, iyag mo dito yung balay. Isurok yan ka na sa dinutayan ti balay mi. Nabimbid na sa, no, sikat umay dito, kapag isugad nga nagsarding ang dito yung waiting shed. Nagsarding ti kotsek. Sige, urahin na ka rin din. O sige, pag-isunto, tumawag, may mangguyod ka dito kotsek, mataray man italyer. Sige karot, urahin na. Inururay ko nga rod manong name niya sinuman dahito yung nga babae nga nakalipat iti cellphone na dahito yung nga waiting shed. Kadam kadlaan kaya. Baka mat no isun ti sapsapulik. Baka no isun ti sapsapulik ko na ta binunyagandak manong name iti agsapsapul. Hindi agtawan ti pito ni Gigi manong name nga anak ko pimusay nililibet nga asawa. Kaya't nangasawin manong name, bahaloak iti-date ng sitwasyon. Kasta na iti piladladingit mi nga agama iti pupusay nililibet nga asawa. Awanin ti masapulak iti kaskengkwa na manong name. Nadungo, napudno nga agayat, nasyat nga asawa, nasayaat nga ina. Nakadungdungo kanyak manong. Iso nga nagtil ti kawak, idi agsakit, kanidi matay suna. Kat gabot ako nada, manong name nga ti awanan, masapul nga, maadaan. No asawat na pukaw, asawa mo't lang sa pulan. Tapno, adagbalin nga may kadwa nga asawa. Ni Esther manong name iti inalak idi nga kasukat ni Lilibet. Empleyado isuna ti kantina iti pangopisina ak akumpanya. Ni Juju manong name nga kapisina ak padasim ni Esther. Nyate mom baka iso ti kasukat ti asawam. Napintas met. Ken naimas lakid di. Inaram ko nga rod iti ni Esther manon name kat imanugot iti kondisyon nga live-in pailaan. Tauray mi nga rod nga adda makatawan sipod pimusay ti asawak sa konto ikasar. Manong name awan ti sapulak kang kuwana gabuta nadungo, naimas, dalailo, okay ti panagluto na, panaglabana, ken panagdalus na. Ngayon sa amin ka din na ni Gigi, manon name ta inala ni mama ni Gigi, tapno sa diyang agyan, idinabit pa yung pimusay, di asawak. Kaya oray di adan ni Esther, manon name, di na pala kayat ti umay.
Makiden na. Awanin ti sa pulak kang kuana anong name ni Esther ngem. Tijak kayat. Gastadura manong name. Adapay lang arod kabarbaro nga bagna, gumatang tumanen, pangipanan na ti kwartak ta nagtulag kami, idad ko keng ti sweldo. Ha? Urnungem. Tilayang ikisay mo, di kiti gastusan. Mapang ka makitsenda, a grocery. Ngem numanin mga sibro. Kung nangarod di anak ko, napiyapi kini Tita Esther, Daddy, takanayon nga mga sibsibro siya, nabayagan nga sa anak yung matat ni barong arwate. Idi damag ken Esther manun name sa dinutayan digiti kwarta nga ininted ko ken kuana awan ti may parang na. Gabot ta ginastos na. Baka adape kiti pangit itedan na. Iso nga pinapanaw ko ni Esther manun name ket manipud met manin idin. Agmay sak manin dito balay. Ket ko na ni Jojo nga office mate ko. Partner, ituloy mo tagsapol, makasapol kan tulat ta. Kastamat ti ko na ni mama. Ne, nasurukin nga makatawan de Lilibet. Awang pinasapulan, addaang gastadura. Sige mama, kawang pagdanagan nyo. Dumteng tulat ta. Makasapul at tulat ta. Ay kingga nga dimteng nga napasamak nga nadalapidot ko nga cellphone kat kuko ti babae. Nakikutak laing nga idiagti magisuna. Ti cellphone ko. Hay. Ada kanya. Ito yun. Itad mo. Papi ka sila, awan pa nagtalik mo kanya. Mrs. Edna't nagang ko. Edna, nalapsat na no. Ngimlangan natin medyo natainganan nga kataib kam siguro. Nada asawa na. Sigurado na ita. Nalapsat. Edad mong kanyak. Intad kon. Siyak ni Armando. Inawat na. Thank you, Armando. Mabitlaing da mangirwara kay ti kwarta ti wallet ko. Ngayon ko na keng ka. No. Saanin? Tapay, met. Isang ti tao nga saan nga umawat ti gungko na. Pakarabagang ti mapidot kat masapul ng isublik. Thank you, Marada. Iyan tangay, sa moment nginawat na ti gunggunam, di no kayat mo. Inta ag-dinner. Ijal balayin. Ijal balay. Intak din na balay. Iso lang ta kwa. Tekotsek it ginuyod dan eh. Napanita talya. Di agkalugan ta. Umay ka na Armando. Kaspasit tinak panagyaman. Siya tek drive. Siya kon. Jakayad nga daw sa bali mang drive ti kotsek. Napintas ti balay nga napanan mi manunimi. Nabaknang ka. Nabaknang kayo? Businessman di asawak. Balo ka? Nasuro ka na makatawan. Na disgrasya di asawa. Balo ak mo eh. Ano nga bulan? Kaano? May sa nga bulan ti pa nakabalo mi mano. Na disgrasya man. Saan? Nagsakit. Dumanong ka. Pilatom. Agtugaw ka. Ano nga ta? Anat kahit mo nga i-prepare ko. Agluto hak ti pangrabi. Kaya mo tuminom. Anak kahit mo pulutan. Ano oran niya tan, basta pulutan. Nga maguri ka, jak ba't amo igsakana. Jak naruam eh. Hindi siya kon. Nadlaw ko manon naming nga di na amo tikot-kutyan na iti kusina. Ada siguro katulong na ito eh. Uno saan kat han siguro nga naruam nga agtrabaho ti kusina. No, agsapsapulak kat patak nga balo. Awangkas, iti asawak madlang, di asawak. Di asawak, kat amo na aming nga trabaho. Agluto, mag-prepare ti pulutan mo niyaman. Ang sapul kalatatan, di mabali mo nga lutuin. Nakakita ti palag ng pusit. Dito palag ng pusit, iprito. Sige, paborito di asawak pulutan dito. Timan ka di i-prepare mo para kanyak, Armando, kit noodles. Sige. Dito yo, pansit canton. Sige, lutuin. Pwede maluton ti pansit canton kan prito maten ti pusit manon name siya tinangilukat nang lukatan ti
brandy nga arak, nangalak ti baso, tinaugak, inyawat ko kayong kuwan ti may sa cheers para iti panagsinapulan ta. Ha? Nagsapsapul ka, di ba? Oo, nagsapsapul akmet. Kung itong laing ti pintas, ken laing perfect ti panagplano ni Apo Diyos eh. Baka no sikat ti sapsapulet, ket siyak mo ti sapsapulet. Naginom kami, nagpulutan kami, manunaming aging ka nga nakaasidagan iso na kaniyak ket kumarkarapasan. Armando, kahit ko, sikat ti kasukat ti asawat. Ket sika, kahit nagkadiman, kas na ko namitay, na perfecto ni Apo Diyos nagplano. Plano ni Apo Diyos na ito eh. Nalipatam ti cellphone mo, yung waiting said, nabulokan ti kotsek, nasa waiting said, ngayon ti cellphone mo, iti nakabulokak. Kas na dyan, ti panagamamuta. Kinapun na, ita pala damo, Edna, kat narik na akong tinesang sangayan nga ayat, amarikrik na para kang ka. I love you, Edna. I love you too, Armando. Kat karay di nga rabi, manunimi awan tinakasinga, nakadisturbo, kada kami, awan tinakaati pa kada kami, kat nagmaris rusas de di nga rabi. Ngagpadpada, nga balo, nga mailiwan manunimi. Nga ditoy, nga nagpapas kami itiragsak. Inyam amok manunimi, ni Edna kada Gigi kay ni Mama ket okay nga dagos ni Gigi ken kuana. Ngem sakbay dayta sinursuruak ni Edna manunemi nga nagtrabaho iti uneg ti kusina. Sinusuruak ka nagluto, kanda dumapa. Takayat kong isut mangluto matlaeng ti para kada kami. Kuan. Aging ka manunemi nga napagtulaga rin ti kalaysami ket da kami tinagasawa. Naadahan kami ti duwa nga anak, may isa nga lalaki, ken may isa nga babae. Nagikata ko niti trabaho ket da kami nga duwa ti manage iti negosyo nga napanawan ti asawa na. Naragsak, natalinaay, na saliwanuan ti bilangon mi a pamilya iti padak nga balo. Ket nakana na mamanong, tinaranyag masakbayan, digiti talo nga na. Dito nga rod manong nemi ti ababa nga lagip tinapalabas ko, kadagyaman naklaunay ti laing mo nang ibasa ket sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwag ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Armando, iti Ilocos Norte. Thank you Armando, ken thank you met kadagiti nagbuya, deto ket ababala nga lagip tinapalabas ni Armando, ngamin kay tumangigan iti basa na nga naimbag, into no alas 12, alas 12:30 aging alas 2, Lunes aging ganit Sabado, iti programa nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni Reynaldo Ray Fiesta di Honolulu, Hawaii. Dagiti madamang ngagbibuya, paki-share, paki-like, please. Adato ni Erlinda Pantonesete na i-share na, adato ni Erlinda Estabilio, kaya ni Josephine Estango, ni Ofelia Bagawisan. Thank you kada kayo amin nga sa kapada. Kaya kung ibalagip kada kita grand finalist tayo, nga dandanin, into no Sabado, intayton maamuan, ti 10th grand finalist tayo, talo lawas laengen. Tatalo alawas nga agibasa tayo kada surat, iti November, tada ito last week, iti November, rogyan tayo ti agi-share, ag-replay, kung ako ag-replay, kada ito, di grand finalist tayo. 11 dano ko, di 11 days. Isong a week before, madesisyonan ton, dagiti Board of Judges, no asino, dagiti nagasat nga mga grand winner. Agur-uray king kuha natin 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up,
20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos kan may isang special award. Nagdadag ka na ya, so nga padaanan nyo, papagayam. Yeah. Dagit ay mayat ngagsunat para 2026 no kan. Yeah. Year 2026, Reynaldo Repias the Sentenced Award no kan iti panagwayon, panakaibasanan. Yeah. Isa. At na kompleto tayon. Kada ito yung katawon, naibasa iti maibasa papagayam. Ket dagiti madamang agbibuya kanyak. Thank you for watching. And kasamaten dagiti kang kanayon nga agi-share inteman i-acknowledge ida papagayam ni manong yu anemi neto Nemi Ruiz, host ti lagip ti Palabas. Madamdama ag programa tumanen iti Dear Manong Nemi page padaanan dak. Di Josephine Istango iti Malaysia, thank you. Erlinda Stabilio iti Hawaii, Erlinda Pantirosete iti California, Norilyn Perdido Tamala iti Bahrain, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Ami Acoba iti California, Carmen Pagi iti Israel, Carmelita Garcia iti San Francisco, California, ni Noisky Palma iti Paris, France, Opelia Wagawisan, Henry Bonilla, ni Agnes Natividad, Paulina Balwalwa Bautista iti Waipao, Hawaii, ni Katkat, ni Eufemia Rivera Real, astawatan ka ni Treselin Pelisan iti Paway, Ilocos Norte, Eherson Kabugaw iti Nueva Ecija, ni Amethyst Pieces, Jeff Cadjante iti Pasukin, Irinio Tolentino Jr. iti Bangi, kastamatan ka ni Adela Manera. Thank you kada kayo. Orayan dak madamdamalaeng agsubliak to Dear Manong Nemi nga page, Dear Manong Nemi programa. Kikita tayo to madamdamaw. Thank you for watching.